راگانکاری لبنانی نزیک جمیلیسن حزب الله استخبارات رژیم و ناصر قندیل اشکره کر که اولهیا گشتیا لبنان نزیک و بریار بده بدرخصنا 4000 پنابرین سوریه برف دورین رژیم اسد و قندیل کنها برپرسه تورات توب نیوز یا نوچه یا لبنانیه دازانین کنها 4000 پنابرین سوریه دوسه یوان تین خوندن و آماده کرن جبو وگرن ولاتی خواه سوریه به اریکرنان تونیه گرتی و یکیتیا اروپا. برپرسین لبنانی به تایبەتی نزیک ji rejîma Esed her di navbera demekî û demekî din ve gefa derxistna penaberê Sûriye ji Lubnanê dikin. Ku daxuyaniya herî dawî ya divê de ya serok Meşîl Ewn bû. Ku vexwend ji bo vegera penaberên Sûriye ji bo welatê wan dibin kontrola rejîmê de bê veger li neteweniye girtî û mana wan bi fişarekê li ser aboriya Lubnanê dît. Hejmara penaberên Sûriye lê Lubnanê nêzîkî 70,000 penabera ye. Li gor Komisyona Bilind ya Penaberan ya Neteweniye girtî ku bêtiriya wan penaberan di rewşeka xerab de dijîn. Tê zanîn ku di dawiya sala borî de Hizbullah ya Lubnanê kar li ser projeyekê dikir ji bo pêşkêşî hikûmeta Lubnanê bike ji bo ku biryareka serwerî bi vegerandina penaberê Sûriye ew jî piştî vexwendina ku emîndarê giştî yê Hizbullah kiribû bi hevrêzî li gel rejîma Esed ji bo vegerandina penaberên Sûriye.